Yo, namire bok mag Yolngu. Numakangama Yolngu Radio News. Yo, daw malang dua bulu news. Tulagam tulan jamitri important daw malango ni guran na delami wang ang Northern Territory. Gapan do ka Northern Land Council yo walayon go Warton yurta rules. Balakoro wichan wana malaniru marchi traveling oninja bichan kung kayo ngilimro na igura yako protecting ngilimro ngo duala remote communities dipong reading or COVID-19 ngoro buying ngo COVID-19 ya jelami remote communities ngora Northern Territory buying ngola wala malmama ngola yolngu na oni igura reading COVID-19 duala Northeast Annam Land ngora ja lurkun na yolngu na wala malmanja oni ririkton wala diang i COVID-19 do radio malmama wala ngunala Darwin ka galki Darwin ngura wangang ngura bican Palmerston ngura uni wala jal wala yolngu na wala na duala nguni remote communities na nina lachukumanja tuala Northern Territory government do yawngo kurunan Darwin Palmerston ka lupma megura Darwin ya ko lockdown lian wala gorunan lockdown ya meli bican gam niru yakka kuna enungai wanga o dawatun niro bingor no kalai wanga ngoro dawatun ya niro marlurkun go walo bilinya bican marcin ngatalli ngataniru wong enungai kanu kalang families ko o white peliniring marci o jonoman niru marci clinically mara nara nguriki COVID test ko o niru mara manguni COVID vaccine o ripunya niru marci niru exercise unili outside no kalawanga ngora Yolngu Monday Northern Territory Chief Minister Michael Gana ngai lakama unibal nguni lockdown ya marwiyin until 1 p.m. Friday, July 2nd, bican ngai lakrama. Kawri punya ngai bican wanga makpai bol iru marwin tungang lemro bican ngai lakramanya. Yolngu wala bookmark unini Darwin ngora yakai no malangko no mai traveling dipung Darwin ngoro rip malawangal Northern Territory. Bala koro bican ngoni dola wala kurunan lockdown. Makpai lurkun wala ngoni wala nguli lakrama important workers ya kunya wala ni essential workers wala nguni naun ya kam gachal nya lapmama wala ruburtun bingor down ngro katibala remote communities li essential workers bilinya bican wala healthcare workers police o nguni wala Yolngu wala nguni ulegama ngatta lili dipala remote communities li NLCO yokura yaka wikama permit birka mereo onigura wala marki balakoro traveling lili Annam Land li oni wala yakanja essential workers urpinya Yolngu wala ngoni wala jal tiruga marki nya lili Annam Land li dia ngola wikto wala nguriki wala ngo Yolngu wala ngo NLCO yaka yon kayaka na wala wikamanja oni permits ja yaka Yolngu ngula punya allowed walairo guna nungai wanga nguni lockdown yaka dia ngula Yolngu allowed niro guna nguni wanga nungai pila dia ngula ngai nguni lockdown ngura dia ngunjala unini gura visiting Darwin ripungu wanga ngro remote community ngro ninja rudial na bemanina yaka niro dawartun no kala wanga ngro ko yakaniro marchi wangalle no kala community li until bian wala until ngai bar nguni lockdown koliro plicuman wala deng wala ko rajin garan nguna airport ngora
Kawri punya walain go dalit yun roadblocks yako duala highways kuro. Ngunin ja bican melit yang ngunin bican agora kam marwala rungan mama ngunin na wala na yul ngunin wala na. Balaya na rungan mama down le. Ngunin wala yakka essential workers. Ngunin ni gora nina remote community ngora duala inong menyak military dia la bema ninia. Dia ngola. Yakka marcia uburtura down le. Unless ni military directon or emergency. Pilihnya bican niro need medical treatment. Won niro nina na dia la bema. Community ngora nukala or homelands ngora. Mar niro nina ngunilinja safe ni ka nungwe guruto mire wala. Yol ngunja wala numalanguja still allowed niro marci balakuro bican not is anam land guru ka bican balawri pemala communities li ka homelands li. Waninya menmak niro marci. Tuala yuta dal military rules walan go gurunan. Waninya bican menmak kulma may kurang nguni COVID-19 mariur yaka gulngere lili di pala anam land li ka wiri pemala remote communities li. Wala bal kapan do wala lakrango ngilemrongo nata bal nguni lockdown golyuro ka nata nguni baliro wala yurango yulngo walango burtunrao pala down li. Diang walanja ngai gura dal nguni Jingaryun rules. Diang wala 1 p.m. ka January Friday July 2nd. Yo ripinya malango dawo tualan malango lakrama yako helpful information yako bala koro wican nguni COVID-19 goro ngara puro bal rubia ko bele numalango lakrango dawo yako information bala koro wican nguni lockdown goro nguni diang wala nguna down ja lockdown na diang ngunja wala menmak nung birka enro na ni yuro marama dwale COVID-19 vaccine mari yuro protecting nuna kun gadana miriama nuna dipungro readingro unini dwala notice anamland community ngora markia clinically kamaranga nguni vaccine unini dwala line up homelands yukura still wala marki homelands li kama wala yukura nguni vaccine unini yul jal niru marama unini madakal homelands kura niru still nguni marama nguni duala yako kam vaccine AstraZeneca vaccine unini dungara 60 years ka over or older unini marama nguni Pfizer ngatili vaccine wala bal nguni clinic tununa margi kong nguriki maranaraw second one ngunya unini yaka marama nguni Pfizer vaccine win bal galkoro magtuala weeks kam 3 weeks kuno wala bal matakal clinic to marango beapul nguni vaccines unini Darwin o Palmerston menmakniro marchi bingon nukalawa ngangro palay clinically kamara manguni COVID-19 vaccine o ring him up nung ay dukta o clinically mara na raw nguriki vaccine go nalchan niro mara ma COVID test unini gura takay nga ma tualam manin gam marmar ni gura o fever yako ngalpar yun mayang yukura ririctun ni o ngiri yun ni gura yat kuma yako shortness of breath ring up tibalal nambal gam 1-800-490-484 bulong arar lakrama 1-800-490-484 kamara nguni COVID test ripunya symptoms niru marama mak ngurci wanderi niru o daka ngama niru nguru nungura muktun o mulkurung tinigura o da alteri niru nungurumbal duala yako muscle o joint pains walang lakrama o niru ngula daka ngana niru kaktun o dari amirini
Pilihnya bican niro kangarabuna kaktur niro o kulon loro unmiri kangaramrio bayangon ni ngula wangiyun ya kongon ni loss of sense or smell o daka nga maniru ngata niru luka ka bayangon niru ngoni daka nga mangatanya o ripinja yakara niru jaltri ngata luka narawo ka ripinja niru bican beli jawar niru Onini gura daka ngama dola malay symptoms kana brulakrama ring mapala clinically maru niru mara manguni COVID test kadipala nambal legam 1-800-490-484 bulungare lakram 1-800-490-484 yaka marcia warcha clinically nya kalkura dola nya namba bukma ko Yolngu Unigura nina dia la miwanga Northern Territory o Anamland o Wanakani. Unini jal nya nirumara na o dia ki Tesco markia dipale nokle clinically. Abulungare lakama uni namba numalango 1-800-490-484 1-800-490-484 Kadualanja hospital visiting hours ja tuala nakam marchiniro ka visiting Yolngu na wala na dolanyan ko wala tinjimna. Diang wala duala Gov District Hospital ja visiting hours ja diang wala duala nakam 10 a.m. to 12 p.m. morning miri and from 5 p.m. ka 7 p.m. in the evening. Pili nguriki wala duala yan ko wala nja kurunan Marioro Yaka Yolngu wala ririkton Delhi Gov District Hospital kadwala na wala yan ko kurunan times ja unini yuro visiting nungay guruto mirid na unili duala na ni wala nyo malang 10 a.m. to 12 p.m. morning mirid ja ka 5 p.m. ka 7 p.m. una in the evenings ja ka unin ja dawan ja roll down hospital ja bayang na diang walan visiting allowed Blackwater weekend lockdown guru. Unless pian wala grawanga unless uni ura ririk tun military uni Yolngu. Ka we pinja wala kurunan yan go yurta rules tu wala kam reason guru wana kuru reason go niro dawartun no kalawanga guru. Nguri ko wala go Yolngu wala uni ura nina duele dawen lockdown guru. Ka duala uni reasons 5 reasons nung wala wikam yan niro dawartun wanga guru ka marchi wana mala. Tuala kam number 1 ja marchi niru nama dokter na o marchi niru ka mara ma COVID test o punya niru mara manguni COVID-19 vaccine. Number 2 ja marchi niru juna ma shopping go o ngata mara narao o niru marchi ka merikit nungai marama. Ka punya niru wanga ngoro dawartun ka uni bili outside niru nina o exercise niru unili wanga nukala orang outside bilinya bican niro ula order nguna be mawanga kuru o marchi niro berpuruktal kuna mire nuna penani urpinya ni mairo marchi yul wala gura ninang unili mawanga ngura numairu marchi gura rambangi yuru yakan niro maru wirkinya marchi traveling niro bican 5 kilometers away bingro wanga unini gura wana minna unini dawartun bingro wanga ngono kalay ni kura birka uniro jaka nungay guruto miri walango o riri miri nungo guruto miri gura nina nukala ngule gura yakka jaka walango ay wala nir marchi balay kakunga inwalana o wurung na Yolngu na walana ripinya wala nguni wala jama miri wala iro marchi bingro walang kalay wanga ngro bala jamalli Pilinya wala bican doctors, nurses, police. Jama miri wala nguleng gura workton shops gura. O wiri pumalanyol wala bican tradies yako. Dualanya malanyol wala yako essential workers. Ka bican wala ngo kurunan jakam. Peka bili nirin meranga. Nirala nguni face mask. Nguni niridawatun no kalaiwanga ngura. Ka wiri punya important ngilemurungo yual kana daw marama Blackwater weekend COVID-19 goro
Berpukuluku inja Yolngu yala kura daw kurunan Facebook li uni yakai yualk. Palanguli nguringi daw yo Yolngu niya wala na meritirina bararawikamana. Ka duala ngunya uni dukarnya uni ni jal niru malmarama nalchan yokura dialawangangura. Putuwitura Yolngu radio, putuwitura ABC radio, wo markia ABC Down online o markia dipalagam coronavirus.nt.gov.au online. Bolong ada lakrama visit coronavirus.nt.gov.au online. Or ring up tipala number lagam 1-800-193-111. Bolong ada lakrama 1-800-193-111. Uninijal niru daur kayo wala na balakoro wichan nguni lockdown rules. Uninijal niru malmarama balakoro wichan rules koro uninigora jal tirin niru markio traveling ulawan mala. Ring up tipalay nambali. Social distancing. Dengon jawala ngelimiru start nguni bulo physical distancing yako kakong ruruan miri pathway bulo. Dualanja mele bichan duala kam jengayura 1.5 meters marbarko yulngola walangala unless bichan wala yukurawanga niura ninna walangala wangangura rambanginuma yaka kong yalkal termia o yaka ketan ke mia yaka niya win yulngola langala uni mardangang yukura yulngola ninna yaka niya ngunili yaka wika nga wipo Yolngu nung drinks o ngarali. Kung urumia biaka bile job to, biaka bile. Muna kumiri, dinna, walopi biaka bile yana. Poturuchura, biaka bile Yolngu radio. Ngana puru numalanguru dao, lakarame kura balakuri. Yo, stay safe. Ka chuchu.